अहानबदा मरुओइबा पाउ मणिपुर लैरिबा तोंगान तोंगानबा नागा बॉडी सिंगना इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग असी खुदकता लेपनबा अमदी नुमित कुन्नीगी मनुंगदा फ्री मूवमेंट रेजिम चटनाहनबा डिमांड तौख्रे कॉन्स्टिट्यूशन की मतंगदा खंगनिंगबा वहंग मंगा यावबा लेटर अमा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की माइकई दगी के मेघचंद्रना खुदेक पीदुना गवर्नर दा पिसिनख्रे अमदी इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन तौद्रिंगै नुमित तरानिगी ममांगदा महाकी मपुंग फाबा ताम लोइसिनबगी मतंगदा वा ngangkhre मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोकचबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेमबमना तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी मणिपुर लैरिबा तोंगान तोंगानबा नागा बॉडी सिंग यूनाइटेड नागा काउंसिल ऑल नागा स्टूडेंट एसोसिएशन मणिपुर नागा वुमेन्स यूनियन अमसुंग नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स साउथ अपुनबना इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग असी खुदकता लेपनबा अमदी नुमित कुन्नीगी मनुंगदा फ्री मूवमेंट रेजिम चटनाहनबा डिमांड तौरदुना पेटिशन अमा मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला की खुथांगदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमदी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पिसिनख्रे बॉर्डर फेंसिंग खाबगी थबक मखा खुमांग चौक्सिना चथरकपा अमदी एफएमआर एब्रोगेट तौखिबगी मयोक्ता असाउब फोंदोक्लदुना नागा सिविल बॉडी सिंगना गवर्नमेंट ऑफिस सिंगी ममांगदा तौबा यावना मखल मखा कयागी प्रोटेस्टिंग रैली ने चिंगबा नागा ताबा हिल डिस्ट्रिक्ट सिंगदा चथख्रे नुमित कुन्नीगी मतम थानदुना नागा बॉडी सिंग असिना हाई इंडिया लेंगाकना एफएमजी खुदक्तगी एब्रोगेट तौनबा ऑर्डर नत्रगा नोटिफिकेशन थोकदबनी लोइनना नागागी एंसेस्ट्रल लैंड चथरिबा फेंसिंग खाबगी थबक असि खुदक्तगी लेपकदबनी अमदी इंडिया लेंगाकना नागा सिविल सोसाइटी अमसुंग स्टेक होल्डर सिंगा वरी साननबा खोंगथांग पाइखतकदबनी हाइरी कदिगुंबा मखोइगी डिमांड सिंग असि थारिबा मतम असिगी मनुंगदा येंगसेंद्रबदी हेन्ना अकनबा खोंजंग सिंग चंगसिनगनी हाइरी कॉन्स्टिट्यूशन की मतंगदा खंगनिंगबा वहंग मंगा यावबा लेटर अमा मणिपुर कांग्रेस कमिटी की माइकईदगी के मेघचंद्रना खुदेक पीदुना गवर्नर दा पिसिनख्रे लेटर अदुदा मणिपुर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनली ओइना डिसॉल्व तौरे हाइना लौबा यारब्रा तरानिथोई सुबा मणिपुर असेंबली सेशन की स्टेटस करीनो मणिपुर असेंबली सीख्रब्रा हौजिक लैरिबा फिबम असिदा डिसॉल्व तौबा ngambagi पावर गवर्नर दा लैरब्रा करीगुंबा हौजिक अनौब सरकार लाक्लबदी अनौब चीफ मिनिस्टर बु फ्लोर टेस्ट तौबदा आर्टिकल 147 सिजनदुना करमना समोन तौगदौरिबनो हाइबा वहंगसिंग यावरी अमदी अथुबदा वहंगसिंगी पाउखुम पामी हाइना एमपीसीसी की माइकईदगी फोंदोरकले अहान वहंग से करीनो हाइब मतम सिदा अखोइना गवर्नर दा हमली मदुदी क्वेश्चन मना Is it to be concluded that the present 12 Manipur Legislative Assembly as it stands since 12 February 2025 or as it stands today is alive? Hauji February की तांगतरा ने 2025 के लिए हो रहा है मसी बोलना नत्रगा हौजी लाइबा मणिपुर की तरह ने कोई सूरबा मणिपुर विधानसभा से मसी की स्टेटस से मसी हिंगलिब्रा है वहां अनि शुरू वहां दा Is it to be concluded that the present 12 Manipur Legislative Assembly as it stands since 12 February 2025 or as it stands today is dead? Masi hauji laibasi 12 February 2025 क्योंकि हौजी लाइबasi नत्रगा हौजी लाइबasi मणिपुर की तरह नहीं तो विधानसभा से हीरब्रा है वहां Home Subuda, is it concluded that the present 12 Manipur Legislative Assembly as it stands since 12 February 2025 or as it stands today is constitutionally deemed to be dissolved? Question mark. I believe Hajjik Laiba Transit Manipur Grand Sabasi 12 February 2025 की ये निहार का नत्रगा ngasi magasi Laiba Transit Grand Sabasi संविधानिक और मौंदा constitutionally ओइना
dissolve tawre haina lawba yarabra haibi question. Mari subada, is it to be concluded that the present 12 Manipur Legislative Assembly suffices necessary conditions for the Honorable Governor to dissolve the Legislative Assembly under Article 1742B of the Constitution of India? Haibidi, Hajik Laiba, Taranikul Surba Manipur Vidhan Sabha Ase, Hajik Laiba Masida, Honorable Governor na sufficient necessary condition adu loinabak laire haina lawbi rabra adu lawbi re hairabadi Legislative Assembly as a dissolved the necessary condition adu completely sufficient or haina lawbi rabra. India ki Vice President resign tawdringai nimitarani gi mamangda mahaki mapung faba tam loisinbagi matangda wa ngangkhre. Vice President 𝐷𝗓𝒩 mahakna resign tawdringai nimitarani gi mamangda divine intervention laitrabadi 2027 gi Augusta mahaki chahi manga gi matam loiraba matungda khaktada retire tawbagi wafam phongtokhi adumoidamak 𝗓𝒩 ngarang ayuk President Draupadi Murmuda chithi iduna mahaki health care da maru oiba amasung medical advisors singi makhapona India gi Vice President ama oina resign tawre haina phongtokre loinana masi Sangvidhan ke Article 67 Clause A gi matung ina khudakta chatna bahuragani haina mahakna makhatari loinana India gi puwari da BB Giri amasung Byron Singh Shekhawat ki matungda 𝗓𝒩 na ahum suba oina matam yaudringai da Vice President gi famde ki thadokpa oiri haina phongdokre. Israel na thokhanba chaktangba si hengalakpana maram oiduna angang sing leptana Gaza da siri ngasi Gaza gi Health Ministry na phongdorakpada chanaba phangdabana amadi machi oiba chinjak sadabana maram oiduna yamdrabada angang mari yauna miyoi 15 sikhre hairi nakalamaromda Israeli force singna lepa leitana ngasi su Gaza da Palestinian miyoi 82 hatkre loinana madugi manungda 8 sikar miyoi 13 yauri hairi thodok adu teng sing yauna chathakiba attack sing gi manungda southern amadi eastern thangba Gaza gi part ama oiriba Dar-el Bala gi mafam asida ahanbo oina chatharakiba attack singnani haina makhatari UNRWA gi chief Philippine Lazarini na phongdorakpada doctor sing nurse sing amadi atop health workers sing asi chana thakna ba phangdabana maram oiduna unconscious oiba tongan ba awaba kaya ama mayoknari hairi loinana country kunmanga gi foreign minister sing amadi European Union gi commissioner singna yamna thuna war asibu loisena ba phongdokre. Justice Ahanthem Bimol Singh na preside tawba Manipur ge High Court na Y Antas Khana Muhammad Abdul Nasir amasung atopa miyoi ahum gi mayokta tawkiba election petition number 18 of 2022 asi hanjin na lakhidaba amadi masigi matangda wayel chathakidabana maram oiraga dismiss tawkhre petitioner amadi council animakna wafam asi thangatlaba matungda thakiba tarik singda lakhide commissioner gi mihut oiriba council na hana determination application ama file tawba laikre masina petitioner gi mateng pangdabagi maram oiduna mahak case asidagi lapthokibani masina maram oiraga case asi proceed tawba ngamkhidabani hairi respondent number 2 amasung 3 asi hanadagi ex party gi mayokta chathadami amasung respondent number 1 gi council na non prosecution gi damakta petition adu lauthoknaba 2025 ta application number MCEL pet number 17 file tawki court ki maikaidagi thamlakibada representation of people act na default gi damakta thabaktagi pothabagi akaknaba wafam thamjingaida ek asigi Section 87 na mayek sengba provision sing laitanaba Code of Civil Procedure CPC asi chana hanaba yahali mari lainaba Supreme Court ki mamang gi thodok sing palladuna yengsenki CPC gi order 9 natraga 27 gi makada default tobagi damak petition sing adu thadokpagi ayaba pibani hairi ngarang dege hogduna Lecturers Association Manipur 2018 batch ki apunba oza satruka supna ahumna chatharakliba pen down strike na maram oiraga lenga ki school singda chawna chaitheng phangkhre ngasi nini chanba nimitasu lenga ki tongan ba school singna pen down strike makha thana chathaki nakalamaromda lenga ki school singda tamliba mairoi singi maikaidegi paumi singda phongdorakpada strike asina maram oiraga syllabus cover tawba ngamlaroidra haibegi chingnaba pokle maramaduna lenga na meeting changbiduna mairoi singi awaba amadi oza singi
ओजा सिंगा यासिनबा पुरकनबा सिनबियु हाइना अपील तौरकली पेन डाउन स्ट्राइक तौग्रिबा ओजा सिंगसे अखोई मसिंग असुकी मतिक यामी पखोई सिंगिसना क्लास से अमत तौररोय हाइदना पेन डाउन तौरबना मरम ओइरगा क्लास से असुकी मतिक होरगा लेरे अदना अहोबा मैम सिंगदी सिंगसी सिन्ननबा होनाजब मतमदा असुकी मति अवाबा मायोकनारे अदुना यारगदी अखोई सरकार की साइड तगी एजुकेशन के हायर अथॉरिटी साइड तगी यासिनबा मतंग बिबिरागदी स्कूल की सलाइबसिदा खतंग मतिंग ओइननबा अवाबसी कोकननबगिदमता हाइजरी पेन डाउन स्ट्राइक मरम ओइरगा महौसादगी फजना चथजरगलिबा नॉर्मल क्लासेस मपुंग फादरे मरम असिना मरी लेनब अथॉरिटी सिंगना अथुबा मतमदा मियेंग चंगबिदुना थुना सोल्यूशन पुरक बिनबा हाइजरी अखोगी नॉर्मल क्लास फजना तौबिनबा हाइजरी चथरी पेन डाउन स्ट्राइक असिना मरम ओइरगा अखोगी छात्र सिंगी नॉर्मल क्लास की काय पीरे मरम असिना अखोगी सेबल असि सिलेबस असिबु लोइबा नंगद्रा हाबि अखोई अकिबा पोले अदुना मरी लेनरबा अथॉरिटी सिंगना ओजा सिंगी स्ट्राइक असिबु अथुबदा यासिनबा होना बि हाइना अखोगी एनालिसिस हायर सेकेंडरी एकेडमी की स्टूडेंट की माइकई दिग थंजरी लालहौलुप मसेल की मरक्ता खुतोकनबदा लोना थिंख्रबा लालहौलुप यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी UKNA की कदा मंगा लेखिद्रे अनि अमना अशोक अपन नंगले हाइदी थौदोक अदो हौखिबा निमित्ता तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की दुंगवाइजुंग विलेज दा थोखिबन हाइदी थौदोक अदो करम न थोखिबनो हाइबा हौजिक फावबगी ओइना खंगबा ngamdri Student Union of 𝐶𝐤𝐯𝐸 Sukna Chahi Khudingi Pangthoktuna Lakpa State Level Spelling Competition Amadi Ari Balon 𝐶𝐤𝐯𝐸 की Changdamnabasing Pangthoklagani haina Wangkhaida Laiba Suki Headquarter Office da Paugi Mifam ama Pangthokre Paugi Mifam aduda Mobilization Subcommittee ki Convener Ranjit Kumar na Phongdorakpada Sahi Khudingi Pangthoktuna Lakpagum 13rak suba State Level Spelling Competition Amadi 8lak suba Ariba Lon 𝐶𝐤𝐯𝐸 Changdamnabasing asi Pangthoklagani Spelling Competition ki oina category ani laigani amadi Ariba Lon ki oina post graduate tamliba singna saruk yaba yagani Sangdamnabasing asibu lamdam asida lairiba oja sing amadi satra singna support tawbiyu haina phongdorakle State Level Spelling Competition amadi sahi khudingi pangthokna lakpa anada 8lak suba 𝐶𝐤𝐯𝐸 tumbagi Ariba Lon 𝐶𝐤𝐸 ki ohandok changdamnaba hariba competition ani asi sahi khudingi pangthokna lakpagum da sahi isingani kumagi onasu pangthokcharagani Spelling competition ki oina category ani laigani ahamba category da class 5 to 7 aduga category B da class 8 to 10 aduga ariba lon ki oina post graduate ta tamliba mahiroising haibadi master phau tamliba mahiroising na saruk yaba yagani spelling competition asi lagliba August ki tan 13 da first preliminary round pangthokani masida khangalaba mahiroising na second preliminary round gidamak lagliba September ki tan 3 ta pangthokani amadi final round gidamak lagliba September ki tan 13 da pangthokani Amasung Ariba Lon ki oina September ki tang 3 ta preliminary round pangthoklaga lagliba September ki tang 13 da final round pangthoklagani hariba competition sing asi mai pangnaba honaba matamda school college university da tambiriba mahiroising amadi oja singna saru yabiyu amadi support tabiyu haina student union of 𝐶𝐤𝐯𝐸 Suki maikaidagi haijari Thobal District ki mafam kayada maram chadana lanai gi oiba structure kaya sajilibasi lakliba July gi tarik 30 phawagi manungda masa na lawthokadabani haina ngasi Thobal DC hana kamaina cherol ama thoktuna khanghankhre ngasi gi cherol adu ka mari leinana district asigi ADM Aribam Amarjitna Paumi singda phongdokhibada district administration na pidiba matam asi fawbada isa na lawthoktaba targadi numit asigi hek nongan badege hongna government na lawthoklagani haiki mafam chadan leidiba structure kaya asina lambi chatpada miyamda yamna ayatba oidiba khudong chadaba kayadagi ngakthoknaba thabak asi lawkhatpani haiki masida district asigi praja section khudingmakna mating pangbina basu appeal torakli Amarjitna makha taraduna haikibada government na pidiba matam asi fawbada mari leinaba singna lawthokpidaba taragadi madugi chap chaba penalty provision chu fangani haiki government na pidiba matam asida mari leinaba singna thabakta onthokpinaba makha takhi Thobal district sida lairiba lambi sorokta sarkar gi lamda henjenna sajaliba structure singsi lokthoknabagi pandamamagi makhada
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 30 2025 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯥꯏꯠꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯁꯍꯣꯖꯣꯛ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯐꯦꯁꯣꯛꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯌꯥꯏꯃ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯆꯥꯝꯃꯃꯨꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯐꯦꯁꯣꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯥꯔꯅꯣꯜ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯊꯧ ꯄꯨꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯆꯥꯎꯌꯥꯏꯃ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯒꯗꯕꯁꯤꯡ ꯈꯟꯈꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯒꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯏꯂꯥꯡꯕꯝ ꯗꯤꯖꯨ ꯁꯤꯡ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯦꯅꯀꯥ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯕꯕꯂꯨ ꯁꯤꯡ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯄꯔꯕꯤꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ ꯂꯦꯅꯤꯟ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕꯟꯗꯅꯥ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯥꯒꯔ एजुकेशन एंड लाइब्रेरी सेक्रेटरी DP फौजिया बेगम गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मोरांगथेम अरुण एंटी ड्रग्स एंड अब्यूज सेक्रेटरी एल सरजू हेल्थ एंड एनवायरनमेंट सेक्रेटरी जेनेक्स अमदी फेसोक यूनिट काउंसिल असिगे एग्जीक्यूटिव मेंबर अमदी मेंबर ओइनसु मियोय 73 अमगसु येतनबा अमत याउदना खनख्रे State Health Society NHM Manipur amadi Directorate of Health Services Manipur ga punna Hotel Imphal da Stop Diarrhea Campaign 2025 pangthokre thorom asida athoiba mithunglen oina Dr. 𝗔𝗡𝗡𝐸𝐬 Director Health Services Government of Manipur Dr. M. Dinesh Singh State Mission Director State Health Society NHM Manipur and Hemanta Kumar Singh Director Family Welfare Services Government of Manipur Ana Aribam Director Social Welfare Government of Manipur NG Bogen Romitai Director Education S Government of Manipur Sarukyaki Makha tarakpada Dr. 𝗔𝗡𝗡𝐸𝐬 fongdorakpada angang singna ayambana social economic condition da laidiba singsi ayambana diarrhea dagi makoigi punsi tenkiba kaya leire haina thamki aikoina yariba makai guardian singna yengsin biduna angang singbu karam haina care lawgadabano haina kupna yengsinba mathau tai haina fongdoki याबम खैदे exclusive breastfeeding है ना कोई ना हैरी बिसे from say 0 to 6 months how बिसे mama के खोम खंता पिठा कदम mama के I mean breast milk से 6 months से पिठा कदम अदो तो इसिंग पी बता काली थी अदो का अते इस करीब तो पी बता काली थी अदो ना only breast milk पी कदम अदुगा तामना वेनिंग से तौगदबन अदु वेरेदि अंगांग से डायरिया दुगि मखोगी पेसी मांगलोय अदुबु मखै से हेल्दी वेने लेगनि अदु से डायरिया तौरगा मखै पुंसी चकिबे याम लेगनि अदुना याब मखैदि अखै केयर लौबिसे लु नाना लेबा हैबिसि याम दरकार वे चिंजाक पीबा हैबिसिसु याम क्लीन वेना तौरगा अखैना पीजबा हैबसे अदु वेरदि अखैना सिगे मोर्टालिटी रेट से नत्रगा डेथ रेट से यामना हंथगनी दोगा ngang से हेल्दी वेना लेगनी हैबसे Umang lai harau bagi thauram manung channa lai gi thogal katpa oina utnariba
ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯂꯩꯇꯦꯡꯗ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯆꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯥꯟꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯀꯤꯃꯥꯛꯁꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯇꯤ.ꯑꯩꯆ. ꯔꯥꯙꯥꯃꯣꯍꯟ ꯃꯩꯆꯧ ꯑꯇꯣꯝꯕ, ꯑꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡ, ꯄꯟꯗꯤꯠ 𝐁 ꯈꯣꯝꯕꯁꯤꯡ, ꯄꯟꯗꯤꯠ ꯂꯣꯏꯁꯪ, ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯇꯣꯝꯆꯥ, ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏ ꯁꯪꯂꯥꯛꯄ, ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯕꯣꯔꯗ, ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯒꯨꯔꯨ ꯖꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯥꯎ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯒꯨꯔꯨ ꯔ.ꯑꯩꯆ. ꯃꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦ. ꯀꯕꯨꯜ President All Jaliarong Art and Culture Organization Azako State Kala Academy Awardee Laisram Sarat Singh Costume gi lamda amadi Manipuri Jagoi gi lamda matam sangna thabak tawduna lakpiraba Oza Arambam Prafulo na chingba sing saruk yaki loirakpada miyam gi apunba oina warep ama lawki Mahairoi Loop MSF ki Chief Advisor amadi Founder Laisram Lukoi Singna Laikidabada Loop asina awangba thakta ikai khumnaba utpaga loinana awaba fongdokre Mahairoi Loop MSF ki Luchingba Chief Advisor amadi Founder Laisram Lukoi lamdam asigi achangba mapari amani ngasi Mahairoi Loop asigi mayai loisangda oinam Rabi Joint Secretary na mateng pangduna Loop ki hauzik oidiba Advisor ꯉꯥꯔꯤꯌꯥꯝꯕꯝ ꯃꯤꯂꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯍꯤꯖꯝ ꯔꯣꯁꯟ, ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯦꯝꯁ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ, ꯔꯣꯖꯤꯠ ꯇꯦꯛꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯨꯟꯗꯔ ꯈꯨꯃꯟꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯊꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯤꯛꯂꯝ ꯉꯥꯛꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯒꯅꯤ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯤꯖꯝ ꯔꯣꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ Nagaland Police Service Association Hanagi Nagaland gi SP oina thau puramba Potsangbam Sonamani na laikidabada awaba fongdorakli NPS ki maikei gi thadorakpa chirol amada Potsangbam Sonamani na hinglingeda lauramba thaudang singbu singthabaga loinana matam chupada ningsingduna lehuragani haina fongdorakli chirol asida NPS member singna imung manungi awabada saruk yabaga loinana laikidrabagi thawaina ingna laibu oirasunu haina makhatari Manipur State Kabaddi Association gi makhada chatliba tha asigi tarik 16 tagina 18 phawba Khongampat Mayai Lekai da leiba playground da Khongampat Mayai Lekai Youth Pioneer Club KYPC na yumbu oiduna humbudrani thoi suba Senior Men State Kabaddi Championship 2025 team tarana group ani thoktuna sanava horagani saruk yagadaba team singna tha asigi 15 gi nungthil pung 3 taba matamda player singi arumba onaba tournament pangthokadariba mafam Khongampat laknaba khangalakli tournament asigi group A da Beto Lafupatera SLYO Tekcham MYC Hairok KYPC Khongampat Kalika Wavagai aduga group B dana ALUC Khurai Angom Lekai ICDF Irong Chesava Naya Nomaikhong AMD ASCAM Ataukhong UPSC ngapigani UPS kumbi haidiba tournament asigi ahouba opening match ta lakliba July gi tarik 16 thangja numit asigi nungthil pung 3 taba matamda KYPC Khongampat amadi MYC Hairok ka sanaduna hongdokani hairi Hauze aroibada maroiba pawmu khana pizari Manipur da lairiba tongan ba naga body sing Indo Myanmar border fencing asi khudakta lepnaba amadi numit kunigi manungda free movement regime chatna hanaba demand tawkhei Constitution ki matang da khangning ba wahang manga yawba letter ama Manipur Congress Committee ki maikei degi ke Megasandana khurek piduna governor da pisinkhre
amadi India gi Vice President na resign tawjringai numit 9 gi mamangda mahaki mapung paba tam loisinbagi matangda wa ngangkhre. ngasi goina Northeast Window TV na sandok chaba numidangi manipuri pau matang ase loijare mireng tabiri ba pumna mopo mukahna khurumjari.